In-nisa fit-tmexxija u l-ugwaljanza bejn is-sessi kienet it-tema ta' konferenza tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura il-UNESCO. Il-President Mary Louise Colero Preca esprimiet sodisfazzjon li kwistjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi huma ta' priorità għall-UNESCO u jinsabu fil-qalba tal-mandat tal-aġenda tagħha għall-2030. Il-President saħqet li d-diskriminazzjoni u l-inġustizzji li jdajfu d-dinjità tan-nisa u l-bniet għandhom jiġu indirizzati għaliex dawn qed joħonqu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-soċjetà. Let me therefore state in no uncertain terms that the only pathway to achieve the sustainable and meaningful well-being of women and girls is by confronting the patriarchy. Patriarchal oppressions are present throughout our societies in the way our cultural narratives function and are disseminated. Il-President qalet li din is-sistema soċjali li tagħti aktar seta' lir-raġel qed twassal għal ħafna inġustizzji. Let us prioritize a zero-tolerance policy towards patriarchal violence and oppression. In this way, we shall be creating a global culture of respect and dignity for the benefit of all the people of our world. Il-President qalet li l-inklużjoni tan-nisa f'kull rwol ta' awtorità hija essenzjali. Żiedet li n-nisa jistgħu jkunu attivisti b'saħħithom għal promozzjoni tal-paċi. To achieve these goals, I believe that institutions such as UNESCO need to do more to encourage men to be vocal and to speak out against patriarchal ideas and actions. Din il-konferenza ta' livell li laqgħet il-fuq minn 50 personalità u esperti minn madwar id-dinja li wittew it-triq bilan li aktar nisa u bniet ikollhom sem fit-tmexxija huma jiffukaw id-diskussjonijiet tagħhom fuq is-seta tal-edukazzjoni għan-nisa u l-bniet kif ukoll dwar is-sem tagħhom għas-sigurtà u l-paċi. Fil-kwartieri ġenerali tal-UNESCO f'Pariġi il-President kellha laqgħa mad-Direttura Ġenerali tal-UNESCO Irina Bokova u għal darb'oħra ltaqgħet ma' Zuriel Oduole, tfajla ta' 15-il sena li qed taħdem fuq proġett bilan li twassal il-messaġġ dwar l-importanza tal-edukazzjoni lit-tfal madwar id-dinja, speċjalment fl-Afrika. Ruth Castillo mill-Kwartieri Ġenerali tal-UNESCO f'Pariġi għal Television Malta.